Uhlanga lomali yilo umsebenzi wala ufika wekuvula imali ukuthi ihlale kuwena, wekuvula ukuthi imali ikuthande ize kuwena. So uma ngabe unebulawo lokuthi imali akayihlali, mhlambe kungaba semndeneni labaqindezele khona, mhlambe kungaba kusendaweni labaqindezele khona, uhlanga lomali litafike livule lenze imali ibe khona. Futhi ke uhlanga lwemali kulabantu othola ukuthi esinye isikhathi babuya bahambe bayophengula, bafike batshela ukuthi unemali eningi, ngibona imali, ngibona izinto, uthole ungazi ukuthi bekusakudlalwa ngaye, sizathu bayamphengula into othola ukuthi makathi uyayibuka practical ayenzeke. Uhlanga lomali usebenza kuleyo nto ukuthi lezi zinto lezi ezibonwa abaprofeti, ezibonwa abelaphi bendaba ukuthi zizowenzeka, ezinhle esihlala njalo zingenzeke, sidinga uhlanga lomali ukuze sivule lezo zinto. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafafuka njengete ngabani samba nesamba umnkosi ngalala maqedo lala bafoza nokho nje isikhundla khundla. Othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo, ngumadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela. Le inethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani? Namhlanje vele sahamba sasofika eMthwalume. Sadonsa udokotela uDr Mnguni. Dokotela ngiyezwa igama bayalibabaza ngapha nangapha mangifika kunano dokotela abakhona la egcekeni abeze kuwe ekubeni nawu udokotela shothi udokotela wodokotela ake sibingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Yes, siyabonga kuNethezeka TV kusivakashela la ekhaya, sijabula kakhulu ukuthi bonke abantu bavumelekile kufika la ekhaya njengoba usho nje ukuthi abantu nase bakhona usemukela wonke umuntu nalo ofisa kufika ke fike afike kudokotela tafika sitakala. Dokotela so ngena kakhulukazi kweminye yemisebenzi oyisebenzayo kakhulukazi ukuhlanga lemali siphinde sibheke naleli gona noma into yokuphakamisa umsebenzi, kodwa okwamanje ngisafisa ukwazi ekuthenini ukuthi udokotela usebenza kanjani, usebenzelaphi? Udokotela ulapha nawuduzane ePortshepstone ethiwa kuseMthwalume, isikolo iGobela Primary School. Mawufika eGobela Primary School ufike lapha ufuna isitolo kacele, mawufika isitolo kacele sowubuza kabhakabhaka Dlamini kwami lapha. So udokotela usebenzela kuleyo ndawo. So udokotela into ayenzayo ke isiningi, siyobala lokho okumqoka nje okumibili okuthathu ngoba nani ningivakashele kani ngibhizi. Yes. Okay. Dokotela ake singene la kuhlanga lemali. Abantu banayo imali, abanye bayasebenza imali abayiboni ukuthi ishonaphi, abanye imali iphelele ezandleni, abanye bayasebenza bathi imali eshodayo ekuthenini ukuthi bephakama noma beyibone benemali. Inkinga ilapha emuva kubelungu babo. Ake singene lapho ekuthenini ukuthi uhlanga lemali kahle kahle lidingwa abantu abakanjani? Uhlanga lomali ludzingwa ngumuntu lonako la kwendako eqeleni, njengako kusebenza, njengako kubhizinisa, njengako kudlala emalotho, njengako ukuthi uhlala njalo ubhizi noma ngegambling, uhambe futhi lesinye isikhathi ungagambula ukhanze ukuthi usebenza kumlungu lo ngabhadari njengoba usho. But ke uhlanga lomali ukusida la kuthene noma ke usemshadweni la wena ungathola imali khona, phinde futhi lokuside noma ngabe boso udivorce ngoba liphindze livule nenhlanhla yemali. Yes, so lihlanga lwemali ke lifike lisithi abantu abakanjalo, bantu lesithi ngalamaye amagama baphila kulama problem asemakhaya, la ukhanza ukuthi khona uyahola namuhla kusasa kasenamali, la ukhanza ukuthi khona uhleli nje emsebentini, bantu bathenga imoto ngapha nangabo, ngathi akaholi njengabo, ngathi akasebenzi njengabo, but uyasebenza uhola njengabo, konke ukwenza njengabo, but kuyena vele imali nakathi uyahola iphela same day. Kufuneka ukuthi ke befike bathola uhlanga lwemali, yila sithi khona sibamba imali ihlale kuwena emzimbeni. Kukhona abantu ke usachaza nje abanalenkinga yokuthi impela ngiyasebenza ngoba uchaze kube ngathi mina angiholi nabo labo bantu. Ngifuna ukuya kubona labo bantu ukuthi sike sigxile kubona ngoba kunenkinga la ukuthola ukuthi umuntu eze evume ethi shuthi ngabulawa ngayo imali. Ngifuna lapho uhlanga lwemali liyakwazi ukusiza lo muntu okhala ngebulawo engathi kwathatha imali noma kwaboleka imali yayosetshenzwa. Uhlanga lomali yilo umsebenzi wala ufika wekuvula imali ukuthi ihlale kuwena, wekuvula ukuthi imali ikuthande ize kuwena. So uma ngabe unebulawo lokuthi imali akayihlali, mhlambe kungaba semndeneni labaqindezele khona, mhlambe kungaba kusendaweni labaqindezele khona, uhlanga lomali litafike livule lenze imali ibe khona. Futhi ke uhlanga lwemali kulabantu othola ukuthi esinye isikhathi babuya bahambe bayophengula, bafike batshela ukuthi unemali eningi, ngibona imali, ngibona izinto, uthole ungazi ukuthi bekusakudlalwa ngaye, sizathu bayamphengula
izinto othola ukuthi makathi uyayibuka practical ayenzeke uhlanga lomali usebenza kuleyo nto ukuthi lezi zinto lezi ezibonwa abaprofeti ezibonwa abelaphi bendabuko ukuthi zizowenzeka ezinhle esihlala njalo zingenzeke sidinga uhlanga lomali ukuze sivule lezo zinto ake singene kumuntu ke ohlushwa nayimoya ngoba nabo banenkinga lapho ekutheni ukuthi njalo makuthiwa kuhlala imali esandleni noma ephakatheni kuyena kuba khona izinto ezivukayo zibe zenkinga mase kutholakala ukuthi mhlawumbe imimoya noma ubangwa zidalwa thizeni noma kukhona umtlatla la efanele eqale khona noma emisele khona ake singene kubona ukuthi labo bantu ubhekana kanjani nabo luhlanga lomali lapho lufika lungene ngakusene dokotela mawufika utowena luhlanga lomali ufika kuphengule ngila sifike sithole khona ke umnyombo ukuthi ubanjwe idalwa noma ubanjwe ngamalumbo akhiwe abantu we understand mos so uma ngabe ke lo muntu abanjwe idalwa siyakhona ukuqondisa kahle umsamo wakhe so ubalansise ukuthi ke lo moya so uqondisa kanjani sihlele kamngoni umsamo wakwale kwamaphumulo ngisho kanjalo so sihleli la siyakhona ukubiza idlozi lakini lela likhona silihlanganise nawe sikhulumise abadala sikhulumise izinto sicheke yonke into engenza ukuthi wena ungaphumeleli yiko ke sithi uma ngabe ubanjwe imimoya yedlozi yiza kudokotela sitofike sikuvulele sikusebenzisela uhlanga lama asesithi ke bakuloyile kukhona mhlawumbe isipoko esidla imali sihlala nje ngabanye banale spirit sokuthi kunento ehlala ibagadile njalo makathi uyaphumelela lento ihlalila kuyena kuthiwa ke labo esingisi bayibabize ukuthi monitoring spirit uyabona le spirit lesihlala la kulomuntu agadzeka ukuthi noma ngabe uholi noma kwente njani ngiyo lento lebulala imoto yakhe makathi uyahola kuqhuma isondo nakathi uyahola ubhoma ine hlala kunento efanele ukuthi angaba nemali imali yakhe bese ingena khona sithi ke lapho ufika kudokotela sihlole sibuke ukuthi okay bakuloye nganhlobone bese siyayidestroya leyo nto kungumasifaka ini uhlanga lomali ukuze into zakho siqonde ke kuzo kahle akuyona into ongavele uthi hayi ngizongena njenge-tech shop uthi hayi ngizothenga uhlanga lemali into edingwa ukuphengulwa kuqala ukuze sithole umnyombo la uhlanga lemali ungawuhlala ngisho 5 to 7 days solo citizens uhlanga lomali omunye angefika namhlanje ahambe namhlanje but omunye angafika la hlala 7 over 10 days to 20 days kuya ngokuthi inkinga yakho ekubambile ngoba usuka ekhaya nje unenkinga bowungeke uze enyangeni ungenankinga usho ukuthi leyo nkinga sisayicazulula asiyazi sithatha isikhathi singanani kodwa yona i-answer siyayidinga futhi i-answer izoba khona ngikuzwa kahle Dr Mngoni ake singene kakhulukazi la ekuphakamiseni kukhona igona onalo igona igona unalo luhlobo luni legona lisebenza kanjani noma makuya ngokuthi izinhlobonhlobo ahlukene kanjani amagona onawo la ekhaya sina amagona ehlukene noma ke ngabiza ukuthi sine igubhu ehlukene but kakhulu siye sithi before ungene egujini qala kule bhodlela leli lika 3000 lelo kuthiwa umlingi esenqoba le bhodlela lelo ilona esithi thina ungakaye enyangeni uspend a lot of money uphe inyanga qala inyanga uyiteste ukuthi inawo enamandla bonakala enyangeni ukuthi maye ngabe ihlulwa yilento encane ethi kwenzela yona shothi vele ngeke ikhona ukwenza naloko 100,000 kusho kona ukuthi leyo nyanga yeke so ngithi ke mina qala la kulomlingi esenqoba le bhodlela leli laka 3000 leka dokotela la sithi khona oyingane yesikolo alina age noma ngabe from 18 years so ngalithenga le bhodlela ukuze uyofika mhlambe 100 years le bhodlela leli likusiza kuphi ke usekhaya mhlambe unazi ingane nyalo kuJanuary ufuna ukusifaka esikoleni udinga nje only 3000 udlala ipowerball udlalo in udlala ngale bhodlela uyalikhulumisa le bhodlela lifana negona kodwa alilona igona ngoba igona linomgomo ibhodlela linamgomo lokusho ukuthi ke le bhodlela leli uma sewulitholile sewulisebenzisile ubona ngale result lokuthi uyawina noma kanjani kufuna ubambe sesisize ingane eziningi ebekade sihlala lapha eThekwini uthola ukuthi asikhona ukurenda asikhona ukwenzani but bafika laba le ingane sihlangana abanye bahlanganise babe babili uthola ukuthi abanye bahlanganise babe bathathu bakutshela bafaka 1000 but balisebenzisa bobathathu le bhodlela kalichwenzi le bhodlela lisiza umuntu osaqala phansi sesithi ke sesingena emagoneni une tavern ubolekisa ngemali unesigodlo akungeni umuntu so uyefika kanti futhi lona lebhodlela leli uma ufuna ukutesta amandla kaDokotela liyasivula isigodlo ngizwa kahle uyabona le engiyithanda khona ngithanda le ethi ukuze ufike lapha na emagoneni uDokotela mtheste ngaleli bhodlela uzwe amandla kaDokotela kuleli bhodlela ngeke ekunike igona uma lingasebenzi leli bhodlela kuwena leli nje elika 3000 kunjalo Dokotela sithini ke sizama ukusiza bona abantu ngoba abantu bakhala ngokuthi into aze bathatha imali kube njanja sithi sine qala umtest umuntu
Yebo. umazi umuntu ube yifamily nenyanga yakho ukhona ukuthi ubhobokelane nenyanga yakho so kuze nazane sebenzisana nayo into encane ezowenza ukuthi ubone ukuthi hayi umnguni akanamandla udlala ngapha umnguni unawo amandla so mase sithi ke thatha le bhodlela asisho ukuthi okunye ungento wakuthatha but uma uza sewugijima ungathatha amadoda akhona la gazi novulubekene ngela khaya la sifika khona sithi ubhadara uma sowubonile bayazi kabaningi ukuthi la khaya kunento ekuthiwa uvulubekene la wakha khona indlu ekhaya usilayela imali ukuthi unayo ku-app yakho bese siyeda thina installer simfake kakho vulubekene so sithi ke sisengekafika kuvulubekene testa ngomlingo sencoba ubone dokotela unamandla so ungenzele lokhu nalokhu ayisengayethemba le ndoda ngingayibiza ukuthi udokotela wami ayi ngekuzwa kahle dokotela ngiyabona abantu abaningi bakufuna ngapha nangapha ngoba kuqhamuka ngisho abantu eindaweni ezahlukahlukene ngoba ade ngisemnyango nje sengikhuluma mhlawumbe ama languages ahlukahlukene ngenxa yokuthi abantu baqhamuka eindaweni ezahlukahlukene ngifuna ukuya la dokotela umsebenzi wakho usebenzelaphi mawungekho la ekhaya eMthwalume uyayusebenzele kephi na kephi ukuze abantu abafisa ukuza kuwena bekwazi ukusondela nginesigodlo la eMthwalume nginesigodlo eGoli nginesigodlo laphaya eSwazini ngisavula ioffice elisha la khona lapha kaManzini ngaka-VOC nakhona sekutaba nesigodlo sika dokotela zokushoda igodlo letinato kwamanje tintathu kuseSwazini kuseMthwalume kuseGoli lapha eSoweto Protea Glen so abantu nangabe uyafona kudokotela uve ukuthi ngikuphi ngaleso sikhathi mhlambe ngithutane nawe uthi okhona kusheshe usitakale dokotela abantu bakuthola kanjani enambeni uma bengatholi wena kukhona omunye abamtholayo noma bathola wena ngqo la ekhaya akekho umuntu omunye utholakala uthola udokotela ngqo because la ekhaya sifuna kube khona umuntu othi ngafona ngangasizakala angifuni ube khona umuntu othi ngithi ngikhuluma nawe kana ngikhulumanga nawe udokotela inamba yakhe yinye 0606394357 0606394357 inamba kadokotela uma ngabe kwenzekile wathi uyafona sangakhona ukubamba ngaleso sikhathi ufaka ivoice note ku WhatsApp noma ubhale ku WhatsApp uthi mkhulu ngicela ukukhuluma nawe siyobe sikuphendula bese siyaqhubeka siyakhuluma masibonge lokho dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sithemba ukuthi nangokuzayo masiqhamuka kuningi esizokufunda nabantu kuningi futhi abazoba nombuzo esokwazi ukuthi uyiphendule khona la kwiNethezeka TV sibonga kakhulu kubabukeli sibonga kakhulu nakubalaleli sibonga kakhulu nakuNethezeka TV sibonga kakhulu nakubo bonke abasithandayo nathi sibathanda kakhulu abantu nokuthi siyafisa ukuthi abantu bazi ukuthi siyabahlonipha siyabathanda kunjalo ke mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu uDr Mnguni sifike qathatha eMthwalume siNethezeka TV kuhleke ekuthenini ukuthi udokotela methu uyelapha sifike ngqo la elaphela khona sibonga kona ukuthi uMnguni usivumele safika qathatha la khona elaphela khona nokuthi nathi sibe ufakazi bokuthi ikhaya nendumba ikhona la khona asuke enilapha khona igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo mafavuke njengedengabani sambane sambongodi sangawulala maqedula labafoza nogwaje zikhudla khudla othi mawuvimba ngala uthusungale ngumkhovu oyiphayo madakene oyishasa nketela ayiphindi ibonane nangokuzayo yiba